Storyteller London. Alay wan ni. Dan kami yuk. Pitip latap menoi makan na. Belai menu yam. Tu khasi ala deh tu khasi pat. Pidang mana mesti ngidang wan hikai pareng tu. Yo pitok na. Thok balai. Ini alam yo hayung jonga. Temar kono pinai ngi. Kum tu mar syajar deh. Tapi Aisyah jar te ngem terak pi banwan dalam. Tu pi kata mar khasa spa lalong Kenya pi makan spa le yu kan spa. Tu katangan ai lak ai mar aja. Dari ngin yalam te ngem terak dari ngin spini tu ka yang mah saleh hi. Tu kataru dia. Ya. Ade kan no ta kayeng. Aisyah pisan ri te ngim kedauran. Misalnya apa berthe mentata. Tu lak fe kita. Sim. Tok dah nak kan? Kete jerong lem. Kata sejrong kata katu ko balik ni kan? Kebakar sama sini. Oh kebakar macam ni. Ha. Tolak situ. Boleh sibuan mau. Toh, play toh. Saya kena buat ata. Ma. Toh on lek nak yung matap ni bro. Hei. Ya pila dai ban arkurit no. Nomor fisikor pala. It's okay, it's alright. Meong ko Oh, balak keren pelan apa kelas praksi lu. Wan kinong lute hayeng. Turut kapisa hasi yang aro. Kemudian mano-mano bawan Arab. Hadin wan wi bro sa Arab yang ngarang awan ngaperkat ba pi farsi hite. Biklem akor pelat biklem Arab yang ngara sitom juru ne rendang ngamla faisyo. Ane tepan kem sakdian ane badapai kumtur la phailang bat kamet dapai kumtur la phailang bat kamet. Kem sakdian. Ane pisar umron syu. Ya Arab lang mapise kan ar lai hajar tang baniyo eksim dawai ana. Oke. Oh, kamera oh. Tuh, tu try ba kham jam. Layo tubun. La tulut ber peloin tang bai dawai ram syu. Don bokin bangadang im do ai nak ni la hajar bangan sim dawai. Phim don bisa syuk balai su tu ke baying. Em kata te don kan kena tu kan. Tang bai sudah tik melong bener syu kan. Beto kata sim kana bisa andri wajar tanpa dawai dikena mau kam jam. Kan jam tang sui jam ngalai su tik kata baying ni. Tanpa katu bisa min siak ken ni. Ndai ba ndai siak ken. Oh, hoi ganya kapisa dah habis ken gay. Dan bok ngan lek nok senang jam mo. Tak. Oh, ngan lek nok. Oh, ab sitam syahadu dah jam ngama. Habut matap ne. Tang bat hajar. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.